Narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, bez namere da se umanji značaj predloženih zakona iz oblasti zdravstva, naročito Zakona o medicinskim sredstvima, postavlja se ipak pitanje zašto su, pored velikog broja zakona koji se nalaze u skupštinskoj proceduri, i to mnogo duže od ova 3 koji su danas na dnevnom redu, baš oni dobili prioritet. Podsetiću, u proceduri su, na primer, zakoni koji se tiču bezbednosti, poput Zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji, Zakon o bezbednosti saobraćaja, zatim iz oblasti ekonomije, kao što je Zakon o stečaju, i veliki broj međunarodnih sporazuma koji se u velikoj meri odnose na životna pitanja građana Srbije, zbog čega su sigurno od njihovog većeg interesovanja. Imajući to u vidu, pretpostavljam da je u pitanju namera vladajuće većine da se u ovom trenutku, uoči donošenja odluke o tome da li će biti organizovani još jedni za građane Srbije bespotrebni i skupi vanredni parlamentarni izbori, raspravlja o zakonima koji prevashodno imaju tehničku prirodu, te stoga nisu u tolikoj meri politički kontroverzni i zapaljivi. A možda su i takozvani rajski papiri o poslovanju preko offshore kompanija u kojima se nalazi jedan član vlade do daljeg odložili i raspravu o Zakonu o pranju novca koji se takođe nalazi u proceduri. Kada već raspravljamo o zakonima iz oblasti zdravstva, nameće se takođe pitanje zašto nisu, odnosno kada će doći na dnevni red oni zakoni koji se tiču praktično svih građana Srbije, pre svega Zakon o lekovima, kao i posredno Zakon o apotekarskoj delatnosti, za koje je, ukoliko se ne varam, javna rasprava odavno okončana. Naime, Zakon o lekovima utiče između ostalog na dostupnost lekova jer reguliše njihove cene, čak i oni koji ne dobijaju podršku države, zbog čega su neki deficitarni, kao i stavljanje na listu lekova koji se finansiraju iz budžeta, što je definisano pravilnikom kao podzakonskim aktom. Problem je što nove, efikasne terapije veoma sporo ulaze na listu lekova, kao i što ne postoje definisani rokovi za ažuriranje liste. Ono što je dodatno veoma važno, ovaj zakon bi trebalo da preciznije definiše i terminologiju koja se koristi u ovoj oblasti. Kada je reč o Zakonu o apotekarskim ustanovama, aktuelni nacrt predviđa uvođenje centralizacije odlučivanja o tome ko može da otvori apoteku, tako što će predlog dati nadležna farmaceutska komora, a finalnu odluku o tome donosi ministar. Ovako napisan zakon sa kriterijumima koje sadrži dovešće u pitanje i mogućnost daljeg poslovanja velikog broja postojećih apoteka, te se nadam da će zbog toga pretrpeti znatne izmene pre nego što uđe u skupštinsku proceduru ili pak tokom te procedure. Sada da se vratimo na predložene zakone, pre svega na Zakon o medicinskim sredstvima. Ovaj zakon svakako donosi dve pozitivne posledice. Prva je razdvajanje, odnosno uvođenje posebnih zakona koji regulišu oblast lekova i oblast medicinskih sredstava, kao i odvajanje medicinskih sredstava koje se upotrebljavaju u humanoj medicini od medicinskih sredstava koje se koriste u veterinarskoj medicini. I drugo, usklađivanje sa propisima Evropske unije koje obezbeđuju poštovanje kvaliteta proizvoda, naročito kada je u pitanju dodatno regulisanje vigilance, odnosno praćenje neželjenih efekata medicinskih sredstava. Međutim, čini se da i ovde već postoji problem. Ako se već usklađujemo sa propisima Evropske unije, onda bi trebalo prihvatiti jednako i inostrane isprave usaglašenosti, odnosno sertifikat Evropske unije kroz CE znak, te nije jasno zašto Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije treba da vrši bilo kako priznavanje inostrane isprave, osim ako je namera dodatno opterećenje inostranih proizvođača kroz takse, čime bi Agencija, koja je onako već u monopolističkom položaju, pribavila dodatnu korist. I pored navedenih pozitivnih posledica, način na koji je ovaj zakon napisan ne uliva poverenje da će doprineti ostvarenju proklamovanih ciljeva, kao što su jačanje domaće privrede i tržišta ili zaštita građana Srbije od medicinskih sredstava lošeg kvaliteta. Ukratko, ovako napisan zakon ne samo da je preopširan i komplikovan, već je istovremeno neprecizan, nedorečen i u nekim oblastima netransparentan, kao na primjer kada je reč o imenovanju koordinatora za vigilancu. Naime, ovaj zakon previše važnih pitanja ostavlja da budu regulisani podzakonskim aktima, kao i ovlašćenim telima za ocenjivanje usaglašenosti sa tehničkim zahtevima i nadzor, koje će isto tako biti imenovana na osnovu nedovoljno preciznih kriterijuma. Kada je već reč o vigilanciji, odnosno praćenju neželjenih efekata medicinskih sredstava, postavlja se i pitanje, ukoliko sam dobro informisan, po kom osnovu je Agencija za lekove i medicinska sredstva, iako naravno prema važećem zakonu ima nadležnost da organizuje i prati vigilancu medicinskih sredstava u prometu, pre više od 15 dana već usvojila tarifni sistem koji reguliše ovu oblast, iako Zakon o medicinskim sredstvima još nije usvojen. Kada ponovo govorimo o usklađivanju sa propisima Evropske unije, koje smo već ocenili kao pozitivno, čini se da se ovim zakonom bespotrebno žuri sa uvođenjem jedinstvenog identifikacionog broja medicinskog sredstva, i to pre nego što će same države Evropske unije to učiniti. Naime, Evropska
unija je prolongirala uvođenje ovog broja u zavisnosti od klase rizika, počevši od 2021. za klasu 3 do 2027. za klasu A. Za ostale klase rokovi su 2023. odnosno 2025. godina. Povrh toga, i ovi datumi su podložni promenama u zavisnosti od primene EUDAMED-a, odnosno Evropske baze podataka o medicinskim sredstvima, kao i dostupnosti ove baze. Pošto već na neki način raspravljamo o problemu široko shvaćenog elektronskog poslovanja, postavlja se i pitanje zašto se posao uspostavljanja i održavanja elektronske evidencije ovlašćenih lica u oblasti medicinskih sredstava poverava Privrednoj komori, jednoj interesnoj organizaciji, čiji značaj iz dana u dan očigledno raste, najverovatnije zbog bliskosti predsednika ove organizacije sa šefom države, umesto da taj posao obavlja Agencija za lekove i medicinska sredstva kao stručna organizacija. Sada dolazimo do problema osnivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti. I pored toga što razumemo nameru da se uvođenjem ovih tela podstaknu konkurencija i poveća efikasnost u ovoj oblasti, što je i praksa u EU, postavlja se legitimno pitanje da li je pored Agencije za lekove i medicinska sredstva, koja već ima veliki broj kompetentnih zaposlenih, poseduje odgovarajući prostor kao i mogućnost za dodatna zapošljavanja, potrebno osnivati nova tela, i to sa neizvesnim ishodom, imajući u vidu strahovit odliv kvalifikovane radne snage, naročito u ovoj oblasti. Naravno, ovakav pristup ima smisla ukoliko je ideja, kao i sa nekim drugim nedavno usvojenim zakonima, da u tim telima uhlebljenja nađu kadrovi bliski vlastima i preuzmu deo unosnog kolača za sebe. Stoga, zamolio bih i za pojašnjenje da li imenovana tela prate proizvođače kojima je izdalo sertifikat o usaglašenosti, i ako da, zašto, kada se time već bavi Agencija, na osnovu kojih kriterijuma će obavljati ocenjivanje, kao i da li će imati dovoljne kapacitete za tako nešto, imajući u vidu prethodno rečeno. Takođe, nisu dovoljno precizno regulisani kriterijumi za dobijanje i gubljenje akreditacije uz istovremeno prevelika ovlašćenja ministra, koji ima glavnu reč u oba slučaja, i ne do kraja jasnu ulogu akreditacionog tela Srbije, koje praktično u ovoj oblasti preuzima ovlašćenja od za ovu oblast kompetentnije Agencije za lekove i medicinska sredstva. Zbog prethodno rečenog, kao glavno pitanje nameće se kako zaista obezbediti da novoimenovana tela poštuju najviše stručne standarde kvaliteta, odnosno da budu visoko kompetentna i etički orijentisana, kako tržište ne bi bilo preplavljeno nekvalitetnim medicinskim sredstvima, pre svega iz zemalja van EU i SAD, kao što smo tokom 90. godina prošlog veka bili preplavljeni nekvalitetnim lekovima iz Kine. Svakako nam nije u interesu da se na Srbiju gleda kao na zemlju koja otvara mala vrata ka EU za nekvalitetna medicinska sredstva iz drugih delova sveta. U dalje raspravi o nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva zamolio bih takođe za pojašnjenje u vezi sa kontrolom promotivnih materijala. Nešto je o tome ministar već govorio, mada se zbog buke nije najbolje čulo. Pošto sam tekst zakona, ako sam ga dobro pročitao, sadrži ovu odredbu o kontrolu, ali ne sadrži i onu koja je navedena u obrazloženju da se ovim zakonom ukida i obaveza odobravanja promotivnog materijala za medicinska sredstva od strane Agencije, odnosno da će Agencija u skladu sa predloženim rešenjem vršiti samo kontrolu promotivnog materijala medicinskog sredstva koje je već stavljeno na tržište, a na predlog Ministarstva zdravlja, odnosno kada nadležna inspekcija proceni da je to potrebno. Naime, postojeće rešenje na osnovu kojeg Agencija kontroliše promotivni materijal za medicinska sredstva pre puštanja u promet jeste rešenje koje nije uobičajeno. Proizvođači često čekaju na odobrenje po 6 meseci, a nekad i duže, a u doba brzog napretka nauke i tehnologije na taj način se onemogućava da kako stručna, tako i široka javnost budu obavešteni pravovremeno. Kada to odobrenje naposletku i dođe, informacija je često već zastarela, čime se ugrožava poslovanje tih kompanija. Na ovaj način proizvođači mogu da budu stavljeni u neravnopravan položaj, jer ne mali broj njihovih predstavnika pokušava na različite načine da odgovorne u Agenciji podstakne na ubrzanje procedure, što je, složićete se, plodno tle za korupciju. Želeo bih takođe da se osvrnem na položaj domaćih proizvođača u ovoj oblasti. Naime, imajući u vidu da je u obrazloženju zakona navedeno da ocenjivanje usaglašenosti za jednog proizvođača, odnosno jedan proces proizvodnje i jednu grupu proizvoda iznosi približno 8.000 evra, teško je poverovati da ovakvi uslovi mogu da podstaknu razvoj domaće privrede, jer se time manji, pre svega lokalni proizvođači, stavljaju dodatno neravnopravan položaj u odnosu na velike međunarodne kompanije. U zaključku izlaganja o Predlogu zakona o medicinskim sredstvima možemo samo da konstatujemo da je ovaj zakon s jedne strane veoma opširan, s druge istovremeno neprecizan, nedorečen i konfuzan, jer sadrži preklapanja nadležnosti i nedovoljno definisane kriterijume za ključna pitanja koje reguliše. Zbog svega toga smatramo da ne pruža garancije da će ostvariti navedene ciljeve, i to pre svega jačanje nacionalne privrede i tržišta, kao i obezbeđivanje kvaliteta medicinskih sredstava u skladu sa svetskim standardima. Na kraju nekoliko reči o zakonu o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Ovim predlogom su predložene izmene članova 44 i 56. Mi takođe smatramo da trebalo izmeniti, odnosno precizirati članove 37 i 48. Član 37 se odnosi na čuvanje dokumentacije u propisanom obliku, ali nije jasno o kojim se dokumentima radi.
Ovo je potrebno navesti zbog toga što se u kaznenim odredbama u članu 57 poziva na to. Istovremeno, na osnovu člana 48, pacijent može da odluči da se ne vodi elektronski medicinski dosije, te pitanje glasi šta se radi u tom slučaju. Zbog toga bi možda trebalo dodati da se za tog pacijenta vodi papirni medicinski dosije ili karton. Ali to ćemo svakako već ostaviti za neku sledeću dopunu i izmenu ovog zakona. Najlepše se zahvaljujem.